Amahoro n'amahirwe bakunzi b'Agaseke k'amakuru mu karere. Mumaze kumenyera ko mbere yo kugapfundura hari inkuru yavuzweho cyane mu Rwanda tubanza kwibabwira. Ubureka mambwire ko bimwe ko kuwa mbere nimugoroba urukiko rutegetse ubushinjacyaha gutangira iperereza kuri Madame Ingabire Victoire Umuhoza mu ijoro ryakeye urwego rushinzwe kugenza ibyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko afungiye kuri sitasiyo ya Remera mu mujyi wa Kigali mu gihe ategereje gushyikirizwa ubushinjacyaha. RIB yavuze ko nayo yasabwe n'ubushinjacyaha gutangira iperereza kuri umunyapolitike mu gushyira mu bikorwa icyemezo cy'urukiko. Ingabire ashobora kwinjizwa mu rubanza rw'abaregwa ibyaha birimo gushagurika ubutegetsi, kureba umutwe w'abagizi ba nabi no gutegura ibikorwa bigamije gukurura imvururu muri rubanda. Ingabire Victoire umunyapolitike utavuga n'ubutegetsi bw'u Rwanda yabwiye urukiko ko benshi mu baregwa gushagurika ubutegetsi badakoresha intambara bazi, ariko we cyangwa se ishyaka rye atigeze ategura amahugurwa yo gukora icyo gikorwa bashinjwa. Urukiko rwavuze ko amakuru Ingabire yatanze adahagije rutegeka ko korwa iperereza kuko rubona hari ibimenyetso bimushinja. N'iburanisha ryabaye kuwa kabiri w'iki cyumweru nibwo urukiko rukuru rwategetse ko Victoire Ingabire Umuhoza yitaba akabazwa mu rubanza rw'abantu 9 barimo umunyamakuru Theoneste Nsengimana n'uwitwa Sylvestre Womana. Bavuze ko hari abayoboye bafunze kuva 2021 mu gushinja abaregwa ubushinjacyaha bwagiye bugaruka kuri Ingabire bugaragaza ko yagize uruhare runini mu gutegura ayo mahugurwa, ari nayo ntandaro yo kumutumiza mu rukiko kuwa kane. Mbere yo kugira icyo avuga umucamanza mu ijwi ryumvikanamo koroshya yabanje kubwira Ingabire Victoire ngo yiyumve nk'umuntu ugiye gutanga amakuru asabwa n'urukiko, ngo ntiyumve nk'umuntu uregwa urimo kwisobanura. Ingabire Victoire wari kumwe n'umunyamategeko Maître Gatera Gashabana yavuze ko benshi baregwa muri uru rubanza bazi, ariko nta kintu yigeze afatanya nabo kijyanye no gutegura amahugurwa, kandi ko amahugurwa atayazi. Yavuze ko ubwe cyangwa se ishyaka rye ntaho bahuriye n'ariya amahugurwa yo guhirika ubutegetsi biciye mu nzira zitari intambara. Yavuze ko ishyaka rye Darifu Umurinzi ntaho rihuriye nayo kuko atari ishyaka ryemeye, kandi ko umuhate wose yagerageje ngo ryemerwe ntacyo wagezeho. Ati iryo shyaka ntiryari kugira icyo rikora kandi ritari mu buryo bwemewe n'amategeko mu Rwanda. Gatera Gashabana umwunganira yavuze ko umukiriya we yagiye ahura n'inzitizi n'ingorane mu kwandikisha ishyaka rye ritemewe kugeza ubu. Ingabire yabwiye urukiko ko maze kubona ko arimo kugorwa no kwandikisha ishyaka rye yasabye komite y'agateganyo yari yashyizeho guhagarika ibikorwa byose byo gushakisha abayoboke mu gushinja abaregwa. Ubushinjacyaha bwagiye buhuza ayo mahugurwa n'umunsi witwa Ingabire Day wizihizwa buri mwaka na bamwe mu banyarwanda baba hanze bashyigikiye umunyapolitike utavugwaho rumwe mu Rwanda. Mu rukiko kuwa kane Ingabire yavuze ko amahugurwa avugwa n'umunsi wa Ingabire Day ntaho bihuriye, ko uwo munsi utegurwa n'abanyarwanda baba hanze kandi nta ruhare agira mu kuwutegura uretse ko ngo asabwa gutanga ubutumwa kuri uwo munsi. Nyuma yo kumva Ingabire, abacamanza bavuze ko bagiye kwirera bakareba niba amakuru abahaye n'ibisobanuro bakeneye bihagije. Nyuma yo kwiherera, abacamanza bagarutse bavuga ko basanze ibisobanuro bya Madame Victoire Ingabire Umuhoza yatanze bidahagije, ko hari ibimenyetso bimushinja uruhare mu byaha abandi bakekwaho ko bakoze. Urukiko rwategetse ubushinjacyaha gukora iperereza mu byumweru 2 Ingabire akinjizwa muri uru rubanza nk'umwe mu baregwa. Urukiko rwavuze ko uru rubanza ruzakomeza tariki 7 Nyakanga muri uyu mwaka turimo. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Impirimbanyi y'umunya-Uganda Kakwenza Rukirabashayija uba mu buhungiro yatanze ikirego muri rukiko rukuru rwa Kampala asaba ko rwatambamira kwiyamamaza kwa Jean Moses Ali usanzwe uri minisitiri w'intebe wungirije muri Uganda. Yavuze ko nta bushobozi afite bwo kuyobora abaturage ahantu ari hose. Ikinyamakuru cy'Impulse kivuze ko Bwana Kakwenza yavuze ko uyu musirikare uri mu zabukuru ufite imyaka 86 wategetse ku bwa Idi Amin atakibashe kuko atabona neza ndetse ngo atakibasha guhagarara. Jean Moses yararutse ku biciro ry'imigano ubwo yajyanaga kandidatire yo guhagararira akarere ka Jumani mu nteko ishinga amategeko, ananirwa kuva mu modoka kubera ubusaza. Imihango yose ibera mu modoka. Hari abanyarwanda bibajije niba ashaka guhagararira abaturage mu nteko ishinga amategeko cyangwa se azajya bicarira. Hari abatagarukiye aho ngaho bavuze ko igihe cyonyine Moses ari yabahagararira ari igihe imirimo y'inteko ishinga amategeko yajya ibera muri parikingi kuko atashobora kuyivana ngo agere mu nyubako ikoreramo inteko ishinga amategeko. Nubwo abanyarwanda baguye mu kanwa bavuga ko igihugu kizarindimuka niba gisigaye gitegekwa n'abasaza bataye ubwenge, umwe wategetse ku rwego rwa minisitiri muri Uganda Bwana Baramba Ruhagara yagaragaye amushyigikira avuga ko kuba ashaje bidasobanuye ko adashoboye, ariko baziye umugabo bavuze ko byose bivugishwa no gucinya inkoro ku butegetsi bwa Perezida Museveni anyuze ku muhungu we Jean Muzikeni Rugaba usanzwe ari umugaba mukuru w'ingabo za Uganda. Komisiyo y'amatora yakiriye kandidatire y'use kumbata nta kiravuga, ariko urukiko rukuru rwo rutegerejweho ko ruzatanga itariki icyo kirego kizaburanishwaho. Uyu musaza rwakwemeza ko asukuma akajya mu masaziro ye. Nkivuga aya matora ya Uganda intambara y'amagambo yongeye kurota hagati ya Sodo Aine Kaguta murumuna wa perezida wa Uganda Kaguta Museveni na Charles Kutesa Musherure umukobwa wa Sam Kutesa Sibiko Jean Muzikeni Rugaba bapfa umwanya mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Charles Kutesa na Ebaren Musherure ni umukobwa wa Sam Kutesa wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda, akaba muramo w'umuhungu wa perezida Museveni Jean Muzikeni Rugaba kuko avina imwe n'umugore wa Charlotte Kainerugaba Kutesa. By'umwihariko Musherure ni impanga Charlotte Kainerugaba. Intambara ya Sodo Aine Kaguta na Charles Musherure
bombi bafatwa nk'abantu hafi umuryango wa Museveni yakomotse ku matora y'abadepite ateganyijwe muri iki gihugu. Charles Musheru asanzwe uhagarariye agace ka Mogora North mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. Ni umwanya yagiyeho 2021 aho yarawuhanganiye na Sodwayne Kaguta. Sodwayne Kaguta wari wegukanye amatora muri 2021 yavuze ko yahisemo guharira Charles Musheru nyuma yo kubisabwa na Museveni kubera amakimbirane yari yavutse. Uyu murumuna wa Perezida Museveni yavuze ko muri uwo mwaka yumvikanye na Charles Musheru ko nawe azamuharira akiyamamariza guhagararira aka gace mu matora y'umwaka utaha. Amakuru ari kugeza avuga ko Charles Musheru yanze guharira Sodwayne Kaguta kuko nawe ngo ashaka kongera kwiyamamaza. Mu kiganiro na Chimp Report, Sodwayne Kaguta yavuze ko yababajwe n'uyu mwanzuro. Ati twarumvikanye kandi buri umwe wari muri iyo nama arabizi, ndatengushywe na mbere nari natsinze amatora, ariko nyuma navuganye na Perezida Museveni turumvikana. Kuri ubu arabizi ko nziyamamaza muri Mogora North. Nizeye ko ibyabaye muri 2021 bitazaba ubu. Ndibuka kiriya gihe ubwo neguraga yarambwiye atemerera Musheru gukomeza ubutaha nawe ushobora kwiyamamaza. Inama Sodwayne Kaguta avuga ni yewe na mukuru we Perezida Museveni muri Mutarama wo mwaka nyuma yo guhangana n'ubundi kwari kwabayeho hagati y'aba bombi. Ku itariki ya 10 Mutarama wo mwaka nibwo Sam Kutesa ari kumwe n'umukobwa we Charles Musheru bitabye Museveni wari wahamagaje. Basanze Sodwayne Kaguta n'abavandimwe be Shedrack Nzeire na Michael Niwagira uzi nka Toyota, aho bose bavindimwe na Perezida Museveni. Perezida Museveni yabwiye ko yabahamagaje kuko yumvise ko hari umwuka utari mwiza hagati ya Sodwayne Kaguta ndetse na Charles Musheru. Abo bombi bapfaga ibyari byavuye mu matora bagomba guhagarara NRM mu matora y'abadepite mu gace ka Mogora North. Muri aya matora y'ishyaka NRM yabaye ku itariki 30 Nzeri muri 2020, Sodwayne Kaguta yari yatsinze Charles Musheru ku majwi 17,000. Musheru yanze kwemera ibyavuye mu matora ajurira mu kanama gashinzwe gutora muri NRM. Yavuze ko Sodwayne Kaguta yakoze amanyanga mu matora. Byarangiye NRM ifashe umwanzuro ko nta muntu uzayihagararira mu gace ka Mogora North. Ariko Sodwayne Kaguta na Charles Musheru bafata umwanzuro wo gukomeza kwiyamamaza ku giti cyabo. Urukiko rukuru rwa Kampala rwaje kwanga uyu mwanzuro wa NRM yo kutagira uyihagararira muri ako gace. Ibi byatumye Museveni ahamagaza inama kugira ngo hatoranywe umukandida umwe. Museveni yasabye Murumuna yo kureka Charles Musheru akiyamamaza, amwizeza ko bazamushakira undi mwanya. Sodwayne Kaguta yumvise mukuru we yemera ko Charles Musheru yiyamamaza birangira anatsinze. Uyu mugabo yavuze ko icyo gihe yari yumvikanye na Charles Musheru ko nawe aziyamamaza uyu mwaka. Kugeza ubu biravuga ko uyu mugore yisubiyeho ngo ari nacyo cyongeye kuzamura umwuka mubi hagati y'imiryango ibiri yahanye abageni inasangiye ubutegetsi. Nararanganije amaso umunyamakuru byandikirwa muri Kenya. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika. Maziko Depite Peter Karumu uhagarariye akarere ka Mubeye mu nteko ishinga amategeko ya Kenya yahagaze po bamwe politiki muri iki gihugu kutazayirahira ngo bakine politiki ku muhango wo gusezera umwarimu wakoreshaga cyane mu y'imbaga Albert Ujwanga wishwe na polisi muri Kasho. Uyu mudepite yavuze ko abantu bumva bashaka kwimenyekanisha muri politiki banyuze ku kiriro cy'umunyakenya bakumiriwe muri uyu muhango ngo si umwanya wo kwivuga ibigwa abandi barira. Abanyakenya bakora politiki basanzwe bazwiho gukoresha umwanya nk'uyu nguyu w'imfu zitavuga rumwe mu gihugu bakiyamamaza cyangwa se bagatambutsa ubutumwa butavugaho rumwe. Uru rupfu rwahagurukije Abanyakenya ndetse n'umukuru wa polisi ya Kenya wungirije wakizwe mu majwi yabaye yikize ku ruhande kugira ngo iperereza rikorwe. Bamwe Abanyakenya ariko bagaye cyane umubyeyi wa Robert Ujwanga wemeye kwakira miliyoni 2 z'amashiringi yatanzwe na Perezida wa Kenya William Ruto yo kuyagira umuryango nyakwigendera Robert Ujwanga wapfuye aguye muri Kasho ya polisi yamuteye muri yombi tariki 7 Kamena mu mujyi wa Nairobi. Bigahita biteza imyigaragambyo n'ubu igikomeje. Abigaragambye basaba ko Robert Ujwanga yahabwa ubutabera. Umusaza Myaka Ujwanga isobanya kugendera Robert Ujwanga yasobanuye ko ashimira Perezida William Ruto kuko bwamuhamagaye kuri telefone akamwihanganisha ngo yatanze na miliyoni 2 z'amashiringi yo kwifatanya n'umuryango mu kababaro. Myaka Ujwanga yakomeje avuga ko uretse Perezida William Ruto hari abandi bayobozi babo muri Kenya nka Odinga niwe bamuhamagaye kuri telefone akamuha ubutumwa bwo kumwihanganisha ndetse akamuha miliyoni 1 y'amashiringi. Mu gihe Guverineri wa Homa Bay Gladys Wanga nawe yasuye uwo muryango wafushije iwabo awusezeranya kubakira inzu y'ibyumba 2 ifite agaciro ka miliyoni n'igice y'amashiringi ya Kenya kandi yizeza ko iyo nzu igomba kuba yuzuye mu byumweru 2 n'igice bakayitaha mbere y'uko nyakwigendera akingurwa. Bamwe mu Banyakenya bakoresha imbuga nkoranyambaga bagaragaje ko babajwe cyane no kubona uwo musaza yemerewe amashiringi yatanzwe n'amategeko muri Kenya kandi umwana we bavuga ko yiciwe muri polisi ya Kenya atahabwa ubutabera nk'uko bisabwa n'abari mu myigaragambyo. Bamwe bavuze ko bikwiye ko uwo musaza asubizwa ayo mafaranga umuryango wahawe mu rwego rwo kumuyagira, ariko bandi bakavuga ko uwo musaza atagomba kwanga ayo mafaranga kuko atari wo muti w'ikibazo na cyane ko afite inshingano zo kwita ku mukazana we ndetse n'umwuzukuru we basizwe na nyakwigendera Albert Ujwanga. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikiriye muri Kongo Kinshasa abanyamakuru bakoze ba muri no barandika. Manitswe urukiko rwa Afurika rushinzwe kurengera ikiremwa muntu rwavuze ko tariki ya 23 Kamena ruzatangaza umwanzuro ku bubasha bwo kuburanisha u Rwanda na Kongo Kinshasa. Umwanditsi w'uru rukiko Dr. Robert Eno tariki ya 18 Kamena yamenyesheje u Rwanda na Kongo ko umwanzuro uzatangira gusomwa saa 3 za mu gitondo ku isaha ya Kigali aho rukoreye Arusha muri Tanzania.
tariki ya 21 Kamena mu myaka 2 ishize leta ya Kongo yareze u Rwanda muri uru rukiko irushinja gufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 isobanura ko ubufasha bwabangamiye ikiremwa muntu Murumuna kiva amajyaruguru. Ni ikirego u Rwanda rwahakanye kenshi na mbere y'uko leta ya Kongo rujyana muri urwo rukiko rusobanura ko M23 igizwe n'abanyekongo baharanira uburenganzira bwabo bityo ko rudashobora kwinjira muri ayo makimbirane. Ubwo impande zombi zageraga muri uru rukiko muri Gashyantare umwaka, Minisitiri w'Ubutabera akaba ari nkuru ya leta y'u Rwanda ndetse n'abanyamategeko b'iki gihugu bagaragaje ko urukiko rudakwiye kuba umutego wa leta ya Kongo kuko rudafite ububasha bwo kuburanisha urubanza. Professor Deko Akande yagaragaje ko urukiko rufite ububasha bwo kuburanisha igihugu ibyaha byagikorewemo, asobanura ko ibyo leta ya Kongo irega u Rwanda ari byihamya ko byakorewe ku bundi butaka butari ubw'u Rwanda. Umunyamategeko w'u Rwanda turashimangira ko iki kirego kitari mu bubasha bw'uru rukiko, ibyo kurenga ku burenganzira bw'ikiremwa muntu byagombaga kuba byakorewe ku butaka bw'igihugu kiregwa. Minisitiri w'Ubutabera w'u Rwanda Dr. Rugira Shebuja yagaragaje ko uretse ko uru rukiko rwakwemeza ko rudafite ububasha bwo kuburanisha urubanza rutakabaye ruta umwanya kuri iyi dosiye kuko iki kirego kidafite ishingiro. Mu mahanga mubwire ko Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran yabwiye BBC ko Amerika iramutse yinjiye mu bitero bya Israel kuri icyo gihugu byateza ukuzimu ku karere kose k'uburasirazuba bwo hagati. Minisitiri Said Katibadeh yavuze ati isi intambara ya Amerika ndetse ko niba Perezida Amerika Donald Trump yinjiyemo buri gihe ahora yibukwa nka perezida winjiye mu ntambara itariye. Yavuze ko Amerika iramutse byinjiyemo byatuma intambara ihinduka isayo bigatuma ubushotoranyi bukomeza ndetse bigatinza ko amurerwa y'ubugome arangira. Abivuze nyuma y'uko ibitaro bya Soroka byo mu majyepfo ya Israel birashweho mu gitero cya misile cya Iran. Minisiteri y'ubuzima ya Israel yavuze ko abantu 71 bakomerekeye muri iki gitero ku bitaro bya Soroka hagati ari ku gisirikare cya Israel cyavuze ko cyarashe ku bigo bya nucleaire bya Iran birimo n'ikigo kitagikora cya Arak gikoreshwa n'amazi menshi n'ikigo cya Natanz. Iran nta makuru make yatanze ku bapfuye n'abakomerekeye mu bitero bya Israel muri Iran. Ibi bitero bishya bibaye mu gihe gikomeye kuwa kane ibiro bya Perezida wa Amerika White House byavuze ko mu gihe kitarenze ibyumweru 2 biri imbere Trump azafata icyemezo niba Amerika yinjira mu ntambara mu buryo butaziguye cyangwa se niba yabireka. Aganira na Vice Minisitiri Katibzade yashimangiye ko byumvikana diplomasi ariyo mahitamo ya mbere, ariko yavuze ko mu gihugu cye gikomeje kumishwa ibisasu badashobora gutangira ibiganiro na bimwe. Yakomeje avuga ko ibitero bya Iran kuri Israel ari ukwirwanaho bijyanye n'ingingo 51 mu mahame shingiro y'umuryango w'Abibumbye, ndetse yavuze ko bari muri diplomasi ubwo ibintu byazambaga ku itariki ya 13 y'uku kwezi. Israel ikagaba igitero ku bigo bya nucleaire bya Iran ikica abajenali benshi n'abahanga benshi muri siyansi ya nucleaire. Uwo Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga yavuze ko intambara yabayeho nta bushotoranyi bwabanje kubaho ndetse ko intambara itari ngombwa. Mu gusubiza ku byo Trump yakomeje kuva ko intambara yari kuba yaririnzwe Iran ize kuba yaremeye amasezerano nucleaire, Minisitiri yavuze ko bari mu biganiro kugeza ubwo Israel yadobyaga ibyo biganiro igaba ibitero kuri Iran. Ati twari turimo guteganya kujya mu cyiciro cya 6 cy'ibiganiro kuri nucleaire i Muscat n'umurwa mukuru wa Oman, ndetse mu by'ukuri twari turi hafi cyane kugera ku masezerano. Perezida Trump arabizi cyane kurusha undi muntu wese ko twari turi hafi cyane kugera ku masezerano. Uyu mutegetsi yanenze ubutumwa bwa Trump bwo kumwe n'imbaga hamwe n'ibiganiro byavuga ko byose byateje urujijo kandi biravuguruzanya, ko bigaragaza ko abanyamerika bari babizi ndetse bagize uruhare mu ntambara. Amakuru avuga ko intumwa yihariye ya Amerika Steve Witkoff hamwe na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Abbas Araghchi bavuganye inshuro nyinshi kuri telefone guhera kuwa gatanu ushize mu rwego rwo gushaka umuti wa diplomasi wo kurangiza aya makuba. Nk'uko ntara makuru Reuters byabitangaje, abadiplomate batatu bavuganye na Reuters ndetse bagasaba kudatangazwa amazina kubera ubukana bw'ingingo. Bavuze ko Araghchi yavuze ko Iran itazasubira mu biganiro kiretse Israel ibanje guhagarika ibitero. Israel yavuze ko Iran iherutse gufata ingamba zo guhinduramo intwaro ububiko bwabo bw'ikinyabutabire cya uranium gitunganyije. Uranium ishobora gukoreshwa mu gutanga ingufu z'amashanyarazi cyangwa se mu bisasu kirimbuzi bya nucleaire. Buri gihe Iran yagiye ivuga ko gahunda yayo nucleaire ari nyamahoro yose uko yakabaye. Kuwa gatanu ushize umuryango mpuzamahanga ugenzura uko ingufu za nucleaire zikoreshwa gusa mu buryo bw'amahoro ushamikiye kuri Loni uvuze ko Iran yakusanije uranium ihagije itunganije ku kigero cya 60%, aho abasigaye gato ngo ugere ku rwego rwo kuvamo intwaro rwa 90% ku buryo ishobora kuzakora ibisasu kirimbuzi bya nucleaire. Ariko uwo Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran ati ibyo namanjwe. Yongeraho ati ntushobora gutangira intambara ushingiye ku bintu bibitswe cyangwa se kubigamijwe. Iyo tuza gushaka igisasu cya nucleaire twari kuba twarakigize mbere cyane. Iran ntirigira na rimwe ikora gahunda iyo yose yo gufata ibikorwa bya nucleaire by'amahoro ngo ihinduremo intwaro za nucleaire nguko ibintu bimeze.